gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 12 Ruhuhuma 2026 operasiyo zikaze kandi zikomeye za gisirikare zirakomeje mu Minembwe. No rugamba rukomeye Fardc rikongera umubare munini w'abasirikare, ni mu gihe kandi bitangazwa ko na mama 23 ari uko bihagaze. Turebera hamwe situation tactique, turebe ibijyanye na drone zikomeje gukora operation, turebe kandi offensive ground, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibitwaro biremereye biri kugenda bizanwa, ndetse turebe n'ubwirinzi bwabo defensive posture bizikomeje kugenda bigaragara ko mama 23 iri kugenda yiyubaka mu bwirinzi muri ibi bice. Turareba ibiri kugenda bigaragara mu bice bya Poezero, Bicumbi n'utundi duce to mu nkengero yitwa Rwiko. Turebe kandi bijyanye na defensive lines. Turaza kandi kubabwira ibikomeje gukorwa na MRDP twirwaneho igifite ubugenzuzi bukomeye muri Minembwe hagati ahitwa Rwitsankuku, Mikenke, Ndondo, Rurambo, Rugezi. Akomeje kugenda hagaragara ko hari ibirindiro bikomeye za gisirikare, holding defensive strongholds nk'uko bigaragara. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba baragaragaza ko urugamba rwakomeye kandi rwamaze kugera kuri phase de expansion offensive. Turareba kandi bijyanye na capacité de résilience, turebe uko bihagaze. Turaza kandi no gukomeza kugenda turebera hamwe biri kubera kuri ligne logistique nk'uko bigaragara, aho kugeza ubu bikomeje kugenda bitangazwa ndetse binemezwa ko urugamba rwakomeye mu buryo budasanzwe. Reka tureba akantu ku kandi yiri kubera hano muri territoire ya Minembwe mu buryo bwiramvuye. Amakuru dufite aravuga ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 12 Ruhuhuma 2026 imirwanire irakomeje kandi ikomeje gukaza umurego mu bice bya Minembwe no mu misozi yakikije, aho ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc ziri gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro ibashyigikirimo Wazalendo na FDLR bakomeje kugaba ibitero bikomeye ku birindiro bya MRDP twirwaneho. Amakuru ya gisirikare ari guturuka kuri Roko Informa ndetse no kuri Undercover ku mirongo imbere y'urugamba aravuga ko mu masaha ya mu gitondo Fardc yatangije igitero cyagutse cyo ku butaka, icyo nakita ko ari offensive ground operations, n'ibitero byo mu kirere byifashisha drone za gisirikare unnamed aerial vehicles zigamije gusenya ibirindiro bikomeye za MRDP twirwaneho mu misozi yahitwaga Kenge, Bidegu, Rugezi no mu nkengero za Rwitsankuku. Kurundi ruhande MRDP twirwaneho amakuru aravuga ko uyu mutwe wakajije ubwirinzi bwawo defensive posture wifashishije imirongo y'imisozi ihanamye n'uduce tw'amashyamba, aho rero uwubakiye ibirindiro byimbitse fortified positions bigoye kwinjiramo ukoresheje intwaro ziremereye n'izoroheje arma lourde et rageri mu kurwanya ingabo za Fardc nk'uko bigaragara. Amakuru dufite kandi akomeje kugenda agaragara kugeza mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane Fardc ikomeje kugenzura Poezero, Bicumbi n'uduce tumwe na tumwe two mu nkengero za Rwiko, aho bashyizeho imirongo yo kwirinda defensive lines hanakorwa igenzura rikomeye checkpoint tactics. Twirwaneho iracyafite ubugenzuzi bukomeye kuri Minembwe rwagati, Rwitsankuku, Mikenke, Ndondo, Rurambo kugeza Rugezi, ahakomeje kurinda ibirindiro byayo holding defensive strongholds. Imirwano iri kurangwa n'ibitero byihuta byo kwisubiza ibice counter attacks, aho impande zombi zigerageza kwagura zone yazo y'ingenzi, zone de influence. Amakuru yo mu gisirikare aravuga ko Fardc ikomeje gukoresha drone z'intambara mu gushakisha no gusenya ibirindiro by'ingenzi high value targets bya MRDP twirwaneho by'umwihariko mu misozi miremire igoye kugerwamo n'ingabo zo ku butaka. Hari kandi amakuru avuga ko hari kwifashishwa imitwe yihariye force speciale mu bikorwa byo kwinjira mu birindiro by'umwanzi mu buryo bwihuse kandi bwibanga special operations. Nubwo rero imibare ya nyayo y'abapfuye n'abakomeretse itaratangazwa ku mugaragaro, amakuru ari guturuka mu baturage no ku mirongo y'imbere y'urugamba aravuga ko mu ijoro ryakeye kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa kane habaye imirwano ikaze
umvikanamo ibisasu biremereye morutse n'amasasa akomeye mu bice byinshi bya Minembwe. Abasasanguzi mu bya gisirikare baragaragaza ko Fardc iri mu cyiciro cyo kwagura ibikorwa byayo bya offensive phase de expansion offensive igamije gusenya burundu ibirindiro bikomeye bya MRDP twirwaneho guca intege ubushobozi bwayo bwo kongera kwiyubaka capacité de résilience. Ku rundi ruhande amakuru dufite aravuga ko MRDP irimo gukoresha uburyo bwo kurwana intambara y'imisozi ishingiye ku kwihisha, gutera ibitero bitunguranye no gusubira inyuma mu buryo bwa tactique mu rwego rwo kuramza bwo kugira ngo ingabo zabo zikomeze kwihagararaho kandi zibashe kuba zatsinda iza leta zizibuze kwigarurira ibice by'ingenzi. Amakuru ya gisirikare aravuga ko mu masaha ya ari imbere hashobora kwiyongera ibitero bikomeye by'umwihariko mu bice bya Rugezi na Rwitsankuku. Fardc ishaka guca imirongo y'itumanaho n'ibikoresho bya MRDP ligne logistique nk'uko bigaragara. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane intambara Minembwe igeze ku rwego rwo hejuru rw'ubutaka, aho impande zombi ziri gukoresha ubushobozi bwazo bwose bwa gisirikare nubwo Fardc ikomeje kugerageza gufata initiative y'urugamba. MRDP twirwanira cyagerageza ubushobozi bukomeye bwo kwirwanaho no gusubiza inyuma ibitero bituma urugamba rukomeza kuba rurerure kandi rugoye. Tuyutse ko Minembwe kuri ubu hakomeje kumvikana ibiturika. Reka twumve icyo Roko Informa wacu atubwira. ariwe gushakisha umusirikare ufite map, ubwo ni umusirikare uri muri biriya bice w'Umurundi ujengereje ndetse ubangayikishije cyane AFC bitewe n'uko afite map yaho AFC hose iherereye. Ibi rero komando bivugwa ko navuga ko AFC babafashe nk'abarengezi. Yego. Urumva babashize bahise babashyira ku mirimo nta no kugera mu rugo kuko ntabwo ari aho honyine bagiye babashyira, ni ibice byose n'ubundi no muri no Kivu bagiye babashyiramo, ariko nyine bitewe n'uko ari ikibazo gikomeye cyane hano kuri kote n'ubundi ya perezida Ruzinzi bitewe n'uwo musirikare ufite mapu ya AFC ubahangayikishije ku rwego rwo hejuru. Ubwo niho abambere bagiye, ariko no mu Minembwe boherezayo bake bahise batangira n'imirimo. Ubona ko ku ikubitiro batangiye gukora akazi gakomeye, aho amagingo aya ku munsi w'ejo hari imodoka batse Croatia ihanganye nabo ku kazi kuri operasiyo ikomeye yabo, ndetse na bamwe mu basirikare bakomeye n'aba FDNB ndetse n'abandi muri rusange. Ubona ko akazi bagatangiye neza kuko bavuga ko runo rugamba ruri muri biriya bice atari rwo gushyiramo abantu bamenyereye akazi cyangwa bamaze iminsi mu kazi, kuko urugamba n'imberenge igisirikare cya FDNB na Fardc noneho urabona ko bafite imbaraga zidasanzwe, akaba ariyo mpamvu bazanye amaraso mashya kandi agifite imbaraga kuri tageti kugira ngo barebe uburyo ki hamwe babasha kwigiza inyuma umwanzi nawe utaboroheye. Safari, nk'umuntu wabikurikiranye kuva bitangira kugeza magingo aya, watubwira ko itandukaniro riri hagati y'izo operation ziri kubu n'izabaye imbere ari irihe kugeza ubu? Nakubwiye ko itandukaniro rihari, ubundi nta rugamba rwigeze rubaho ngo rube umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu bibera mu gace kamwe. Haba no muri Kivu byigeze bibaho, haba ndetse na hano za Kamanyora na za Bukavu byigeze bibaho, bitewe n'uko urugamba rwabaga umunsi umwe rukimuka kuri kozi iyo ari yo yose, akaba ariwe ubasha gutsisura. Ariko magingo aya aha mu Minembwe habaye komba iteye ubwoba, aho barwanaga umunsi wa mbere, uwa kabiri magingo aya bakaba bakirwana, nta gace na kamwe bari bakisuramo, nta gace na kamwe kari kakisurwamo. Urabona yuko kandi kuri kote zose zifite imbaraga bidasubirwaho. Urabona n'ubundi usibye wenda n'umuntu utabasha gutekereza neza ngo asubize amaso inyuma intambara igihe yatangiriye, urabona ko ino komba yabereye hano mu Minembwe, haba kuri kote y'aba AFC na NON-RESPONSABILITÉ, haba kuri kote
ya koalisiyo ya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa bayo ntabwo bazigera bibagirwa ikomba iteye ubwoba yahabereye yo kurwana nta muntu n'umwe utsisuka, nubwo nyine hajya habonekamo inkomere ndetse n'abapfa, ariko urabona yuko hari izinduka zidasanzwe kuri koalisiyo zose zihanganye. Rero biravugwa ko aba basirikare baje n'ubundi bafite tageti, bitewe n'uko nibwo bagipasinga, ngo iyo umusirikare agipasinga nta makuru nabashije kumva, iyo umusirikare agipasinga bakibasha kuba yabasha kurasa bitamugoye, kandi ubwacu bikaba ritapfa ubusa. Akaba ari nayo mpamvu ku ikubitiro nyine bahise babazana batari banaruhuka, byumva ko biraba bisa nkaho batangiye ikosi ibindi bishyashya kugira ngo barebe uburyo ki bapasinga kandi banihesha agaciro, kugira ngo babe bafata uburyo bwo kuba wenda banashimirwa bitewe n'uburyo bitwayemo. Urumva rero bakihanganye na AFC igiye guhura n'akazi katoroshye. Yego, kubirebana ne Fardc bo badeployinze gute bwana Safari? Aho n'ubundi ni ibisanzwe, kubera yuko nakubwiye yuko izi lokoteri ziri mu kirere ziri kugenda zifata inkomere ndetse n'amayiti, ariko zifite n'abasirikare ziri kugenda zongera ziza, nibwo buryo bari gukoresha. Yego, urumva rero urumva nabo bariteguye, urabona ko rwose bitandukanye n'ukuntu twari dusanzwe tubona bakora n'ibintu byabo, ariko urabona ko nabo biteguye uko byagenda kose. Urumva ko bitari buborohere cyangwa bitari bworohere AFC nayo icyaye. Urumva ko n'ubundi dufite kombi ikomeye muri ibi bice. Reka dukomeze page y'amakuru turebere hamwe abatizedi bo bahagaze gute muri izo operation ziri kwa bwana Safari. Hano kuri frontline n'ubundi birasa nkaho bitari bubashe korohera abatizedi, kuko nabo barasa nkaho bageraniwe, bitewe n'uko bafite ikibazo gikomeye cyane ndetse no kwigunga. Bafite kwigunga ku buryo bukomeye bitewe n'uko bagiye bakorwamo ndetse bagiye bababazwa cyane na AFC bitewe n'ibitero, kuko abatizedi bigaragara ko ibintu by'intambara ngira ngo batabizi neza, bitewe n'uko ku mirongo y'imbere y'urugamba mu magingo yabo basigaye batajyayo, navuga ko ari nk'agakingirizo. Yego, ubwo bigaragaza neza ko n'ubundi abatizedi bameze nko mu minsi yashize abacanshuro boherezaga aba FDND n'abayavarendo bakagenda, abacanshuro bisigariye inyuma, nuko akaba ari bwo buryo barimo. Rero nabo urabona ko abatidf bakomeje gusa nkaho bo birorera gutyo, nta kindi basa nkaho ibyo kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba bitari bubahire nyine, ntabwo byigeze bibahira, ntabwo byabagendekeye neza. Ni nayo mpamvu ubona ko bitaboroheye. Mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Ibaraka nakubwira yuko nyuma yaho n'ubundi basa nkaho bafunze Tanganyika, AFC nakubwiye ko yayifunze, abasirikare n'ubundi bari mu mujyi Ibaraka, barasa nkaho nabo bategereje ese baradukomandinga gute, kuko ntawabasha kwerekeza n'ubundi azamuka acaca za Makobora. Akaba ari nayo mpamvu ikomeye igaragaza ko AFC yakoze akazi katoroshye ku rwego rwo hejuru, nubwo koalisiyo bahaganira iri mu kazi katoroshye nyuma yo gufungura ikirere, ukabona ko bakomeje kuba bakoresha indege isaha ku isaha bitaza guhinga, bitaza kubahira wenda AFC, bitewe n'uko buriya iyo umuntu yabonye ikirere bisa nkaho isaha ku isaha yagukubita. Urabona ko n'ubundi bisa nkaho bitoroshye kandi bitari buze korohera AFC ndetse yewe n'aba ngaba bitari buze kuborohera, ariko nakubwira ko wenda abakomando nibaza hari icyo bari bukore, wenda bakaba babasha gupushinga abandi basirikare ba Fardc n'abafatanyabikorwa, kuko aka gace ka Karingi gafatwa
uziko bagafashe kwa kangahe ku cyumweru. Ndi kukubwira ko aka gace ka Karigi ni ibirometero 7 kugira ngo ugere muri zone ya Minembwe santere. Ubwo rero urumva aba bahungu b'aba Fardc nubwo nabo bari gukubitwa ku rwego rwo hejuru, ariko urumva nabo bari gukora akazi katoroshye. Urumva ko aha hantu bitari buze koroha. Urumva twirwaneho na AFC bafite ikibazo cy'uko bari gusatira izo santere ya Minembwe, kuko misiyo bafite aba basirikare n'ubundi b'abahibu special. Utakina wenda ngo hano mu Minembwe harimo abasirikare, nta musirikare urimo woroheje. Yego, uzi ko hari kurwanira abahibu special, hakaba hari kurwanira abakomando b'aba FDNB. Ndakubwiye ngo abacanshuro bameze neza, n'abamayimayi bamwe b'indororwa, ariko amakuru nabashije kuvuga nuko ngo abamayimayi bo bari gutegura nyine ibyo kugaburira abangaba, ari nayo mpamvu bakora ibikorwa by'ubusahuzi n'iki byose. Ubona yuko bona bakubira ngo imbere y'urugamba ho nta kikwasa. Ariko urumva ko niba agace marimo abikowateya Fardc na FDNB ari metero 7 gusa cyangwa 8 werekeza muri santere ya Minembwe. Urumva muri no mirwano ifite icyo yakoze. Urabona ko bafite izindi amatwara zikomeye, nubwo bari gukubitana n'uva gusenya, ariko urabona ko AFC ndetse na MND twigana bafite akazi katoroshye. Yego, kugeza ubu ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibivugwa, biravugwa kwitabwa muri yombi rya Eric Prince. Bizaba wenda niba koko bizarabaye abacansho batakiri kugaragara ku rugamba, bihagaze gute kugeza ubu? Nakubwira yuko abacansho imbaraga zabaye nke, kubera yuko n'ubundi kuva yaho bafashe Eric Prince n'ubwo rero bashize gudajwi, agariwe bafashe gusa, bafashe navuga nk'ikegera cye. Akenshi na kenshi gufatwa kwa Eric Prince abenshi bazi yuko yenda ari iki, ariko Eric Prince ashobora kuba yari yaje kunegosiya n'amakuru y'abantu cyangwa muri kegera n'abandi bari bafashwe bagera mu 8. Urumva nyine n'abakozi be yari yaje kuvugana. Yego, ibi rero kuza kuvuganira abakozi be ari nabyo byahise bimukuriza kuba nawe ahita afatwa. yego, urumva rero ntabwo bisa nk'ibyoroshye n'ubundi, uretse ko havuzwe ukomeye, ariko nakubwira yuko bagingaya hari n'abandi yafashe. Hari ikegera cyiwe, ubwo navuga ko ari we wari umwungirije, ndetse n'abandi bacanshuro bagera mu 8. urumva nawe bacanshuro bakimara gufatwa, abacanshuro bahuye n'uruva gusenya, intege zaracitse. yego, urabizi bari abacanshuro kiba cyarabazanye ni ugupagasa. Birinde yuko banakomerekera ku rugamba, mu bintu biruje cyane. Buriya bazi ubwenge, bo barabati barakomandinga. Uzi ko abenshi bo hari ibitero by'indege bakunze no gukoresha, badakunze kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, ariko urumva bari babashe ku mirongo y'imbere y'urugamba, ari nacyo cyabaviremo uko gufatwa. N'ubundi bitari buborohere abari basigaye, bitewe n'uko bari bamaze kubona ko batangiye gukorwamo, kandi abenshi bafite amakuru muri Nord Kivu y'ibyababayeho. Bafite amakuru y'ukuntu bafashwe bose mateka bagasuzugurwa, kandi iyo Black Water mu Rwanda mpuzamahanga irakomeye. Uri kumva rero ni ikintu kitari gusa nkaho kiba cyiza gukomeza kwishora ku mirongo y'imbere y'urugamba. Abacanshuro ukuboko kwabo kuracyahari, ariko barigengesera ku buryo baba bafite ubwirinzi mu kubirwanire yabo. Bo baba basa bari kuri za mbunda zirasa mu birometero birebire. Ntabwo ushobora kumubona yagiye imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba. Reka impamvu ni iyihe? Impamvu ni ukwirinda kongera ko wenda bafatwa, ndetse no kuba bakongera nyine guhura n'icyo kibazo
kuba bafatirwaho ku mirongo y'imbere y'urugamba bo bari ku mbunda nini zimwe z'imisada urumva baba bari kure cyane ntaho baba bahuriye n'urugamba ibyo bikoresho baba bakoresha ntabwo bakigaragara imbere ku rugamba bo niyo mpamvu ubona ibisasu batera bihungabanya abaturage n'iki kuko bo nta gahunda n'imwe bafite kuba bakwegeraho AFC bitewe n'uburyo yabakoreye agatendo gakomeye mu gufata bagenzi babo. Yego muri Nord Kivu ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu ku mirongo y'imbere y'urugamba hagezweho naye kugeza ubu Bwana Safari? Nakubwira yuko abahungu batangiye akazi muri Nord Kivu aho nakubwira ko hariya za Masisi mu bice byerekeza za Ngungu aho ni ibicika bigombara bari kwirukana abamayimayi ndetse n'aba FDLR aho n'ubundi muri mu cyatumye uno mugabo akiri n'amaginga yose cyane makenga aracyari Masisi ari muri operation zo guhangana n'ibi bitero byari byubuye bivugwa ko hari uduce hari amakuru atari yizerwa neza hari uduce twari twavumbuwe n'amabuye y'agaciro muri ibi bice n'ubundi bya warikare ariko hafi na za Masisi yego amabuye y'agaciro mashasha ntabwo ibi bice ngo byari bimenyerewe akaba ariyo mpamvu ndetse yaba yarageze kuko ngo bari batangiye kubishwaniramo bamwe mu bayoboye ku mirongo y'imbere urugamba ariko akaba ari bwo buryo bushoboka bwo kuba yaragiye guca akaduruvayi ubona ko ku mirongo y'imbere hari hatangiye kubonekamo urusaku rw'imirwano haba muri ibi bice bigaragaza ko n'ubundi kuva yahagera bakabasha kuhirukana aba FDLR ndetse na MONUSCO bivuga ko yari yamaze kugerayo akaba ari nayo mpamvu ikomeye ku ikubitiro abo muri Afurika y'Epfo batangiye gufata utwamushye ngo bagiye kuzamuka kuko bamaze gukupira uburyo bwose bwo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe muri biriya bice akaba ari nayo mpamvu ubumva ko ino MONUSCO bano basirikare bagera muri barenga 200 bo muri Afurika y'Epfo bahise bavuga ngo bagiye gutaha kuko nta kintu kibahagazemo kuko bajyaga bakoresha nyine aba ba FDL bagakoresha aba mayimayi mu nyungu zabo ubona yuko makenga ari zo operation arimo ni mu gihe kandi hano za Kibirizi hano ni mu Rucuro nyine naho abahungu bakomeje kurwana bikomeye aho bafashe agace ka Kahumuru bahise bagafata ubumagingo yakari kugerwa na AFC ubona yuko amakenga abasirikare basohotse hari ikintu bari umufashe mu gukomeza kwigarurira uduce dutandukanye ndetse no kwagura ino Nord Kivu mu buryo bufatika kandi bugaragara. Yego Bwana Safari reka dusoreze ngaho ubwo komeza dukurikiranire nandi makuru ugenda utugezaho n'izindi update. Yego namwe reka tubashimire namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaho kuri mbonesha kuri mwe rudendi bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere usonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha Astra Vista.